akasema, hatimaye ndugu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo ya kupendeza, yoyote yaliyo yenye sifa njema, ukiwema wema wowote, ikiwema sifa nzuri yoyote, yatafakarini uongo. Yoyote yaliyo ya kuumiza, yoyote yaliyo ya husuda, yoyote yaliyo ya wivu, msiyatafakari hayo. Unatafakarije mambo ya uovu wakati wewe unatakiwa tafakari mambo yote yenye sifa njema na wa Mungu saa zote? Tafakari mazuri ya Mungu saa zote. Kwa nini mimi sisamehi? Mimi sisamehi. Sisamehi kabisa. Sisamehi kwa sababu hakuna wa kunikosea. Hakuna aliyenikosea wala hakuna atakayenikosea. Yaani hata kama uje unikosea lolote, mimi nahesabu hujanikosea. Ni kwa sababu wewe hujaelewa. Sikushukiri, sikuchukii, nitakukaribisha. Njoo kwangu mwenye mzigo na kupumzisha.